Keneka sesko yomwelio yo omo chief principal obeskuru yo ya Kisii National Polytechnic omoje goba ko yukerenwa nabarai akorugaiga asorgongo rwagusi gati alibekirana somoje go yubwa matanga bwokumanyu omorkyo yo nigaro mo governor we county ya Kisii Paul Simbarate omwaziri wechisemeze kerio mbaki macho amo nabarai na boni go amagomba yo murai wense William Samoei Ruto tumugocha sensemeyo naboigo na magomba yo murai we kyama kelekya Raila Morodinga omulikito Juri Kerubo na ikarana sensemeyo na gotumanya aneni go mwaziri wechisemenyara kubulia boroki wa semeyo kwane kibuna mbali gotume kuna bana siasa korende bane kingobe kabarumokia asamangana lengeta masomo roboti rwa senchira yobime Nase omoyega bwoko mwenyo yo kabaire omo chief principal weskuri obobondi ya Kisii National Polytechnic Daniel Nyariki abwasa banta bange besokia buno mugabana bwe county ya Kisii Simbarati omo waziri bwe chisemeze kirmachogu na baribande abange erioko muamaskaniaye yo moerio Sina wema kutosha dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama Niye mama ni salama, niye mama ni salama, niye mama ni salama, namya. Nigo mawaziri wechisemi aira chinga kiecho kareta ngora yomorai VINCENT William Ruto boigo na gotoge gasingia ya nyagosira Nyariki karete ase eskuruyo. It was done immediately a day after His Excellency the President was in this particular college. And it is for that particular reason that His Excellency the President insisted and said, you cannot take him to another college apart from Kisii National Polytechnic. And I did exactly that. And I'm happy that for the 1 year that Nyariki has served here since then, as the principal, he had done commendable work. Asayo ni gomachogu airari bagerio goteya boroki wakobekomokera asama somabo erio abanasiasa mbaba sakubatumeka engana yasirwa no mu county commissioner Okisi. Na mimi uwe kijana ya university, uwe kijana ya college, tumelete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 400 500 inasumbushwa hapo, hiyo ni upuzi, ni usensi, ni upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Kama macho niwafanyie nini? Niwafanyie maendeleo, si ndio? Kama ni gavana shiko bilioni 15, afanye maendeleo tuone si kelele. Ningeomba viongozi tushirikiane. Wale wataarifu hiyo vitu mbili, maendeleo na usalama, tutashughulikia ipasavyo. Goni gomo gavana airari bagerio koboa familia nyagosira pole na korete ngora yo muskera iloringa nigo umugabana ene kechigasi ase aborokiwa omorembe ase Gusii boigo kugania aborokiwa kuigora amongo ase amangana Nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi. Tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college. Ingoripoteri gitaseni Ndizi ninche Juli Kerubo.
Biamono mulikito juri kerubo asoro bochuru asenchire yoboye kirano moncho mulikire bono gotigara boy gasomo jogo yobwa matango kole kana seri tukuli rero asokonyara komweni omoroki wo monene ko ase ensemeli ya Kisii National Polytechnic ni gobono gotegano wechinkwana kwa rokana gati yomo governor we county ya Kisii Paul Simbaratin na boy gobono no mwaziri bochisemye Zekiri mbaki macho go bonso bekira na somo jogo boli tukuli rero na bochinga kiechini go mo governor rokana komachecheri ya omo waziri bochisemye asogote yabune ereni gabo tichukura anana sobo choribu abete bogoeta na boy gokorerwa mabera numure bwense asabete ga konyorekerwa kyoko bora na boy gochinkwana bene ni gostaiwana gati yo mo governor no mo county commissioner se county ya Kisii na ko se arati arokana ko motebyo mo county commissioner una ereni gacho rena bana inchwe county ya Kisii na boy gana bwente ko wesiko yaye uno mo governor we county omuliketo dipona sanya no roboti rwa senchira yobuime Nigorenge omojega bwoko mwenia oyo kabeiro mo principal o Kisii National Polytechnic Mr. Nyariki ase abarai ao banyara wikirana bakora wano mwaziri wejisemye Zekiri machogu omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati women rep Doris Aburi abajumbe muna Zairi Janda Daniel Manduku amona bande sasa tuomba msamaha kwa sababu tunajua baba yenu alikuwa amesimamia mambo ya utaratibu. Asante sana. Thank you so much waziri. Thank you so much. Asenkwana jomu waziri machogu nigarorekana kogechigwa no kungusana na kwage siasa ime ye county ya Kisii engana omugabana we county ya Kisii amerere bokongu asa momochia omu waziri machogu gotwara okoboko asengusana neywe Hiyo ni umoja mimi. Na mimi uwe kijana ya university. Uwe kijana ya college. Tumelete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 400 500 inasumbushwa hapo, hiyo ni upuzi, ni usensi, ni upumbavu. Pia kishikubali ni upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Nataka niseme hili na nieleweke vizuri. Hawa wangwana mwingine anapiga kelele hapa kama si rais na tushukuru mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 Omo county commissioner omuyowe county ya Kisii Joseph Kibet nigonera arua eira yaye yokoreta omorembe ime ye county ya Kisii iliyokoena na libagaligia lya magenderero kororekana. Kelele hapo nataka niwaambie ukweli ya mama. Hapa ni wakati wa kuomboleza. Tunafariki familia. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anazajojea vijana wakuje wapige kelele. Nataka nihakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa county commissioner sijakuja starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Baraka yetu inatokana na ile kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza hapa. So ningeomba viongozi tushirikiane. Wale wataarifu ya vitu mingi maendeleo na usalama tutashughulikia ipasavyo. Magaya jomu gavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigarorekana ko moirere kiara omo county commissioner Joseph Kibet kubwatekana no bokoreri bwaye agendete kona na ime ye county ya Kisii. Mbona mtu anaitwa county commissioner hapa? County commissioner waje nikwambie bwana. Wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho kwani upigie kura kwako nyumbani ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kwa wanda wazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Iko ripoti ya Ndizi TV korwa seskuru ya Kisii National Polytechnic egotoka ime county ya Kisii elitaliane ndipon asanya
Na gotigana yubono mwancho murigereriani go chinga kichibono omwe bwe wodi ya Nyatieko abero yubanga gukwana igoro yega korekia bana siasa abo bano bakororokana gotatwara okuigwana na singa kichi emeyega ya matanga okansiri tukolia lero ni gomwe mse yatebire buna televiya bana siasa kuruterana amangana chinga kichi emeyega ya matanga asaga ni bana siasa kolige chinchera chinga ochokonyara gotwara okuigwana gosonsora gati yemechando gose amangana ya abalengeti baroboka banyene aniga go chama iga yo kuruterana kwa amangana matindi ge siasa gati yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na bwe gobono no omo waziri wechisemi Ezekiel Mbakimachogo aseri tukulia lero umemsibo gode yomo sinigate birubuna nere byabara ikoro Gusii gotwara obomo nabo konyara gwikirania magendera subwamo eriko nyara gosiregesa kukyomo Gusii obomo engana ya rokane mono anemono emeye county ya Kisii amatuka erira ngabera tatu mwarorire kera matanga alingo gali bo machoge mwarora abantu bakugerera mu women to donya ande igora matanga alingo baracho seitoge Nyatieko Mario gya inaro utabinero ya chiro konyoranga especially into bana siasa tokuganya amatanga kero muntu ndasirire no togocha twacha kugya abantu twacha wakia abantu chinkubya matanga twacha koramanasa matanga natakante bega nchibuna umwana siasa moke nande se message ya bana siasa bande ntebenga tigango tusike especially abantu bakwereire abantu bakwereire mbali gocha matanga baje kwigusiasa tigatoje siasa toja sa matanga tolere family chironyo tubatera ngoli ro tokoleki torwe nye tutaite gukora siasa yito tigato lige mikutano yaite se school ese ebiti tokole siasa yito tuoge buna tutaite twake chinkobi lakini totige gwaka chinkobi sa matanga because wana karo konyo gwaka chinkobi umuntu yana nasireire akumbetinga kechikoba ayikwanya ngani chinkobi gwake abantu ngakibaba tekoba buya igo ntebe ngatika tutwara omorembe nande tusikane because bono boniga umaitene register to kumakeru no chugo boniga nya tororonya no morayo chorire ane governor ane women pa no MCA kolega siri takire abana inchubo kambaruchi mbaje ko tumakere register bakoranga anturanyara na bago to seli because nabo bate chunguru bakonya twanyari batubekere max igo ntoko tabana injinga tutwara omorembe asa matanga tutike koramana matanga to sikabantu bali bakule tutigeri ogiri nyinga sa matanga mbuya mono abantu baitu bagusi tutwara omorembe ande campaign ngale kale tutige siasa twachakire mapema 2027 ekarare ube sabantu bamoneke yotoka Nyatieko ne polling station inganjite sana abantu abuno barochega babusa epara kweli nganyole libageli lakini unaona ari ocha matanga yana wananya abantu bakondenga gaki umugambi ewacho ukatubwatuka ntebenga tali nawa bwatukire eserikali tenge buna mwago umungi na magi ora tenga nje bono lero tigange ndire sukuma wendo so getichekia wae eserikali ebwata abantu abange nabuko yunga kanga nabekera abantu bamone kamache lakini tali bese kya okoraki okwenda Urusi okwenda ugambe no mugavana wendo ugambe nabandi kebekese budget kema okoreka igenge ntunje nasaba abantu baito bamoneke bali maiga yana mbatebinga ni maitenga tina akora bintu binge muisa ko banga nibo kumuko ngaka na muranga kebinge sana lakini ndensabenga motole mereri woniga no mwaka yo moelire emyaka yego cha mutu munya komake register no inchini maitenga bintu mbiro ntete ko kora semoneke na gotigana yubono moncho muligere ni gobono abayiboli basemigo koneke bunambali ko banganya abana babo kurochi skuru kiri babiri bakorangirirwa oshikuru kiri bagendere twekerania amangana alengete chisemi okunuko boli ko rokurwa sabalimu engana bago ya rokane koywo koboko nagosirwa no mwalimu monebwe skuru ya bochari pieji omanyakante buna kefa beri asabana nyara kuboli ya balimu kubwatira namana abayiboli koneke na boroki wankonyora bara masomo asekerango kiriya geta kirumuli kitokuro county ya Nyamira Pokada na roboti rwa senchera yobwime gukona na Ndizi TV mwalimu yiga nigakwerera igekogera abana bange batari kwibwatanya muri chiskuru che sub county yiga yabo charikere yemo yabo intuge kwirira chiskuru chiga gutakoria buya buna akorera Jasa Marieta Kefaveri principal of Chari Secondary School. The problem in most cases I'm seeing there is what we call school nomadism. When a student hear that a certain school has performed better than your school, the following year they all migrated there. Then we are surrounded by extra count schools like now Liave and Amavuko, and with the 100% transition, students prefer to go to a school which is senior than a sub-count school.
And these extra account schools are endowed with resources which we may not have, and they have a wider curriculum which really pose a challenge to us in sub-count schools. And another thing is, we know that in sub-count schools, we tend to receive those students whom we call the remains. Normally you find students with 100 marks, even up to 70 marks. So such cannot compete with a school which has second learners with a better handling behavior. Those tends to pose a challenge. Nanyana boniga bwatukira boseme gocha sabana asabaganire kubeko mukia elio nabora bokonyara kwa bakonyera chiseme kira bakonya samatupo alebosyo. Yeah, let them come to school regularly. Let them be serious with their work. Let them know that they can also learn and they can be guided to learn. They are like the other students. The only difference is the rotation. And if there is any slight change in slight difference in the entry behavior, that cannot actually bar them from doing better like another. Na sengana jo gwakalire bisago yo serikali erengete kuchinyara kaboge koleta omurobelyo muyeme yense ya Kenya manyakanite na e-citizen ekena kikarengere kyo mwalimu yoiga igoro yengane yo. I think that is a big plan on the side of the government, and it appears they really don't understand what happens in sub-count schools. In our schools here, the only money we handle is money for lunch. We don't even have any other levy that we have relied on schools at sub-count level. So if we are going to send this money, the little which sometimes is paid in kind, where they bring maize, they bring firewood, they bring even a chicken for the teachers, and then we give them receipts, then it is going to be a challenge for most parents to meet the fees requirement. In fact, even the 3,000 we charge in every town for lunch, they pay in bits of 500, 1,000, and they hardly finish the amount throughout the year. So it is going to be a big challenge. And even suppliers may not be willing, because sometimes we try to correct before we give an order of anything that will be supplied on that given program. So when they are not certain when the money will come, I doubt they will be able to give us the services, even when we understand very well that the government procuracy is really it causes delay in the meeting whatever is about to be remitted to school. That will really give us management problems. Ginko report regetaseni kya obwanchite kya Ndizi TV kurugigase county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara. Biemuno omuliketo Polycarp Okara soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana yumo ncho muligere bono kwirana se county ya Kisii igoika ase bungeria ya Nyalibali masaba ni gotokumena no muliketo Mildred Mumanyi oyeto gotomanyibuna gati yabali mikuru se factory ya Kiamukama abo igobaka nesitundubali chonsi kurwa sensemeni wombe netukuli yale ra sensemeli ichuni elikonyara kobekurwa chigutoma igayo konyara konyora maigerio anakenchira bana gokinyaliga seli yabo oliye China gobali menigo baboli go kwaneke buna nkumugani bale ekemeliye chae asenseme yoroboti rwa senchira yoboime. Abaremi chimia ibere na meronge tano nebere kurwa ase factory ya Kiamukama abuba kurwa ase chitundubari chonsi ase factory yogoika nigo basangerekana gensembe imeye wadi ya ichuni ase bunge Nyalibali masaba iliyokobekerwa egutwa maiga yokonyora amaigiri yokomenta chisemi igoro yekemeliye chae ase Kioma koyo mobono abo bonsi barachi kubaigelia abo igo abaremi bande asorogongorwo buna omonyakerogo akoerera aigarero tuachire ku witness graduation ya farmers ba fundishiru buna ba practices chechae ase migondo yaitu na barabu indi ende tutagete bakufundisha bali bande bataika igari tukolia lero we are going to use them as key persons asoko enese injili type kiyecha tutagete igo to kuimiza quality tea nande karetu anyole quality tea volumes na kira ikibuche digere Kiamukama tunyare konyora echaili eto isaine turanyorere omuremie faida abaremi abo nigo bairira ali abanyora ase amasomayo ase batebamba chigokonyeka aso commentary gesalie kemelie kyo nigo to kworokia
oboremi bwogotora chae na magoko gose obuya bwogotora ni machine gose obobe egereto ri amasao amaya ninyegenete ng'ase bono igekemeri getigarete ase Gusii ne chae naende buna eserikali yakorete buya igatomenta ntore nokwegena ng'a netokonye egekogera no toranyora amapato togochi gosomeria abana korwa igo bakwanira egati emechando elia abaremi bagwetera ase chitundubari ase baigo bateba ali akoirera abaremi korwa AMAYIA kiamokama konyora bonus yeriguriria inse tasinchire chikore cha yatre mungabono some of our roads when it is a rain season like we've been having a lot of rain there are some roads which are impassable you might take away factory because factories are not supposed to be constructing roads. The county government and the national government also contribute to the construction of good roads. Because na chikiro to received has been going down. Chifakta nchiroro chikogera. Amale maita ansire kokea sana. Na ande in Gusii gaiga the division of land. The main division konyora mare mako nyakona chanua all the time akeire paka bantu bona bande bagotogore chae babeka chinyomba na mangana soko uru. The tea has been going down over years. Actually Kiamokama was meant to produce 18 million, an average of 18 million a year. Ase chinga kiecho nigo basaba abaremi gocha gosimeka ekemere igie chae yekerero iyo batebire nigo erase chinasari cyabo egyo kinyari gesali ekemeri ekyo kurwa se factory ntubwate chichaye ngo bugire nasali tote ng'abaremi bali babwate emigonda emenene baenda kurochi cyane no to ekoni gurigurike kabisa bamente chae buje egera tonyora chibese abaremi babeire ba correspond vya sana asobo eri bokorete chae iwogo chibosio ligo lilise comment buna ligenderete bono gose volume sikibuche nabo to expected buna gochibosio returns ne chingi ya chirabe nigo bono abaremi bagokeire amaigerio bagenderete konyora gukurwa AMAYIA ichuni igoro yogotora echae nabo igo chinchera chyokorenda ekemeri chae eliogo chigokinia ligesaliabo ripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii eletariane Mildred Mumanyi. Mbimuno muri kito Mildred Mumanya sorobote rwa senchera yobo ikirano gotigana yubono moncho murigeria iko bantu ikase county ya Nyamira kumusana no kwabere go kone kigwane ke university bante kobego me county ya Nyamira ni gabare aona boygo na menye kurase county ya Nyamira bagenda to kuro ibirengere byabo igoro yo kobego ko university entangana kigima ase county ya Nyamira gati y'abamenye ba county ya Nyamira bango baboni go barokane go tebuna university yo ebe kwegati osanga no muchomo no we county yo anemoneka ensemeria ya Nyamira askonde kati yabara ibarure ekerengere kyabo oyobonga gokuru ekerengere kyaye no mubunga West Mugrango Steve Mugaka oyote university yo igabwentebe kutinsemo cyali yakimai go ensemeria sironga asate binerera nyara gokonya no goikirania amagacha maneye university imeye county area ya Nyamira kuleta siasa ntowasa gutiemana igoro ya marimo ngaye mubwato buri mu bonge kubwobundi Konyoro buri mutu abayire gase netase town gati buri mu town te naende bwato buri mu na mutu abayire gase net lakini toisa kwa sama sindano ya marimo ekero bogia sironga ndio bwato buri mu karibu eka 200 ondira ndo wesu Nyamira ngimubwate eka 200 buna tubali sironga buri mu tubwate ya kimai eka 100 umundara rando uri Nyamira ngimubwate buri mu zaidi ya eka 100 iwo ndataanza kutotema igoro ya marimo esauli orayo buya mbulinga esukuru yegwaza yakimali gasimbi surungaliye turbo gasimbi tubiteberere rutongo rwaro bisi ekora bono tumuhatete tumunale tiganga taraje kusaba kikura kinde egitikya rwo tutora igorwa ukimutu tokumanya amale yago kikobo usona kandi igitari kano kitoje lakini tawetawete domo Gusii na yaba tubama kasimu nyabeka chikabiri emenwende egenteka
Tikatoka soki koruga liseta usiku rumuntu yaro unanga isyoiga onoge no motemi ngato ebibungo igagutuyurire bintu bibika kesi ingine baadaye. The project that was meant for Kiabonyon through Eldoret University is a stillborn. It did not take off, and one of the reasons was the remoteness of the location of that university. Let us not repeat the mistake. Omuntu okora egente nchereyemo amatokeo nalya naendo irorere omuntu yiga kyakora songa kera okora mukinga mto babaliri ekerege ndukia temirwa aliro sana imigyasinyire naende toirore yasaye tagutwabera. This is the golden chance for Nyamira. This is the chance for Nyamira University. I thank you all. Abaturage na chinga kiyo chumuga kaniga kwa nigorono yo kurwego wechi basari menye county ya Nyamira nagote buna borokigwani go bakanira chibesa ne serikali na boni gate biro mu governor we county ya Nyamira Mosinya Ribone ro bwente gote namangana alengeti chibasari chukurwegwa asa borokigwa bali ba form 1 na form 2 eri gona banyara kogendera na masoma bono na boni government gote buna bali mu abanene mba mukitambuko gyo ko baselde go soko batomanga bane school fees asogote buna serikali ya county ya Nyamira nigebegete miro berisene kone kibuna borokiwa bonsi kwandra bale na masomo batali goseliwa waligania abana baito mbamisya amasomo asiskuru onye ne fees etakeire omwana wasoma se constituency yane aliyo muibori aliyo mu chief assistant na batureti bana mwanchera mwalimu aseri mwana uito West Mugirango urwe skuru guchaka na higuru ye fees Ewa chibese Kenya nchuro chisa ine chiwakanira abana kurwe michitari kwenya. Ara yingocha abana iskubale mata iboro mu wakili aliyo mweboli ogwanjero umwana acheka bichikulia abana ngo gusibalire Lichikulia abana Kenya ngo gusibalire egekogera esukuru ere suppose kuba compulsory. Yona ababoliriye aba great assistant chief na chief bande. Chiwe santo amigirete chikasoka chief basari. Na ile tukake sabu tukatebana gabana. Chiwe se chikora goja Nyamira echinyuete msie bako na kumusana. Tubaye chikara kokora kara beka chibese gete chiwakanira abana school fees uno mwakili umanyete county government takiri wakana bese guche secondary gwanjero wakana nasaliyo kirende twari kubasoya chibese chikokora glasi yetu so form 1 and 2 wende twa mwatoro umutabetoye umugabana a bursary abaraba kugenda form 1 and form 2 ihonye mwana utaranyora ndiye ndiyo mheshimiwa Duke tumenyanga cyumwana yatanyoreti kibese icho lakini mwana taberaka cyo tukwane ko mwana ari skuru onye mwarimu baselyo umwana ko ro skuru ene kibesa nakiresi imikurwo nere gabo selu ku skuru ejo egekogera gabo selyo mwana abere kigwikibereka umwana abere kigwikibereka ekarakorera skuru n'ikibese cyose kwera baro musomye musoma yeso mitwekarate na gotigana yubone serikali ya United Kingdom UK ni gona wabwatira nrongora Africa na boigonense ya Kenya erikane kimunanko igerera bare umwana umunyaroka asokonyara kogikiria okondre wana boigomono amangana alengetogo sara ku mwana umunyaroka nigo bacira nagatebo nambaje kubwatira nasobu amu umwana umunyaroka nyarobosi bole bwaye na gotuguterale amangana yokondrewa gati yabo segichegenka na boigo nogo sarwa gender based violence. This with disabilities, you know, when FGM awareness is being done, those who do the awareness, they normally target girls, the able girls. They don't know that there's ladies or girls with disability who are at the grassroots, who cannot raise their voices, and they're suffering
down there. We can support that, and we have supported the ALM since 2013, and we're here now in the second phase of our support, providing £35 million, around 7 billion Kenya shillings, to grassroots organisations and activists. We have other effects like difficulties in giving birth. We have lost girls during this very harmful practice as a result of excessive breeding. We have those permanent scars that are left in our girls, so the effects are adverse. I have the anger. I trusted my mom that she'd protect me. I trusted my dad to do the same. I trusted that my grandmother would protect me, but for them they thought na gukuro gotindi nabo igono kurago gotindi go kwa rukune serikali gochia sabalimu abane beche skuru kwane kibuna mbali ko batumanka aboro kiwa anaso gochikulige school fees emega serikali gote yaguna nigo yabekire millions na gotuma kibese goche skuru na bagona aboro kiwa ni wantu ko bagari yabene konyara kogenderera na masomo abo ense me serikali nigo yate birubuna nerebiyo mwalimu ko mukurege tambokero aise ko mutumo mwanaka libagiriyo kuri ubusubiro gochia sabana kugendera na masomo abo batari goseliwa. Tumesema kwamba shule za msingi, shule za sekondari za msingi, yani junior school, na shule zetu za sekondari, day schooling is free. So please, if there is any school that is charging extra levies, I wish we had time when I'm but we want to get the names of those eggs. We are requesting you as a ministry to see a way of having some special bursary for our students in areas where we have had insecurity, in areas where we have had those effects of climate change, because it will help us a lot, and we will have that admission and joining of our schools. Da hekera jua genrete ni gona banyanyimbo bane abono barenge chinga kichyo gotamoko mukagerwa yomo anene korwa asegateni kenyimbo kya mutaiga babere bagotenendiwe mirimo limo ryoka umukagero yo Kevin Kangethe ni gobona abeteka gotamoko asegateni kya mutaiga maiga yoko bekubyara karokeri gotebekana iga muiteto mwancho yo korwa senseri ya America na kumutiga asegatigie chindege na gotama aiga Kenya gosogotamara gotega sense ya Kenya asa abeteka ko bekubyara semeria ya mutaiga asekonyaraganyire achikwa seke Cameron wena wo maiga yomwegerio reko somwegerio yakonyara kumutare chintunde nyeri tukuryo gotama ni gobona umwegerio ya atangi n'abanyanyimbo ekarokeri bona abanyanyimbo bane barenge mbere muri tukerio babere bagotenigwa emirimo. Talk much about that because we are doing it, we are pursuing it, we are handling that matter. As you put it very clear, as police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. Onshumuligiri bono goikirabwo nonke yakero musumari mangana magia asenchera ayobo ikiranu kolenda tokena semende studio tumena captain number 001 Ndembo Steven na tumana ya korekane kurwa sensemeria ayechi go sorry toska goirana da secretary getambe tokenda go sangamana go etera Ndizi TV obwansu no Gusii. Bia mwana VINCENT ONYANCHA korwa ensemo ya studio endo jita kemeronge tato na isano ne moigoro jita CHINSA ISATO tiankwariga ni vena sensemo ya mangana AMAYIA korwa sensemo ya chigo sorry una botambe jeritana nende mo Steven captain 001 tocha kama mangana AMAYIA ya chigo sorry korwa segeti ya Kisii University abua se team ya Kisii rugby FC nyarire ko bakegotwara maigiri yabo
gusweke meno kie ligi ya National League yego sori ya rugby abwase e weekend ye ritukolia nke uchakira CHINSA kianda baranyale kwa bakonyegenia timu ya Jaramogi Oginga Odinga University SNSMeri ya Cardinal Otunga Musocho ase gwikira bono kurayana na captain bwe timu ya Kisii RFC mekaina na Samson Mobesa nigaina kiribu na Kisii RFC neretanga ina seri ya National League na mbalenge kugenderia machibu AMAYIA ase kimeno kyabo kiankio. Mimi naitwa Samson Mopesa. Mimi ndo the captain Kisii Rugby. Nimekuwa the captain this season and hiyo imekuwa a very good opportunity for me as a person. This season tumekuwa na very good performance. We are number 1 at the table. Na coming this Saturday on 10th February tutakuwa na game against Just Cardinal Otunga Ukondo venue. We have been preparing for this game for 2 weeks now. Since our last game against Rongo, which we won. We're playing National League, so we are almost heading to the playoffs. Na mimi niko very excited for my team because they are very hardworking. Every day tunapatana hapa Kisii University playing ground, tuna train na niko very excited. I'm Frank Mlesi, Vice Captain Kisii Rugby. It's been a good season. We've had the field to train, and we don't currently have a home ground since our field at Gusii Stadium is under renovation, and so we have to travel quite a distance to get to our matches at most. Albert Ombiro omorokio manena ase eskuru ya Cardinal Otunga Musocho High School niga ina kiribu na ritukolia nkyo chigo sori chia Cardinal Otunga Open Tournament yare kwa chigo cha kase chiskuru au kurwa sense ya Kenya cheri kidiko nyara kwa base ama merania yuye chiskuru asa ina kiribu kiravono nigo chiskuru wetani emeronge vere cheri kire kwa base choso chira cha ritukolia nkyo ne chi final kwa sori ritukolia Jumapili esake ile ko chigo sori echo kwa enchira ya vene yogo sira chigo sori mwana asaba orokibwa. Aserieta ngoroku Albert Ombiro, Principal Cardinal Otunga High School Musocho. Na abeno moko monene asoko bakaribisha mwezi asa tournament ikari mambi tukoria Saturday. Yarenda motuka mangeta na kolega etana gukora twatebe ngo mwaka uyo. Kolega asi twabakaribishire mwezi ase michezo ya basketball, michezo ya handball, football, rugby. Mwezi pimwa akaribishire ase omochi weskuro Cardinal Otunga High School. Gochake tournament yeye no koriye enchera yo kwimukia standard ya sports ase region yeye. Cardinal Otunga yamenye kurukale asokosokia abana bayabe michezo as CHINSA awo. Tari Cardinal Otunga yonse usiengi mone region yeye. So roko bakaribisha nga mwezi litukolia mambia ebitambigo ile toche toranga abana baitu ngai baikire. Ekara to barosi talent anto bamanye. Bandi bamanyiru tikla projikara abantu bara bakori talent ekere baranga na kitoka tu ane tu sport yitu Mokeira. Asamalia tangoro kupena trate mondie kin. Nje na rukoro visio mwesimi wanto likibagende. So lende na support ke se konyarekana. Ana ja to me representation ya ko visi to chetarolenga emeroberia yonsi yikirani. Asamalia tangoro kwa George Nyakundi bamaete na sa George Sports. Nine no mogoko oso mwalimu ito chief principal atwanjire libagari August sports ga mwaso Soccer Giants tournament sensemo ya Enkoyo ye twaranye bekire Kisumu for the last 10 years and this year na lilitanga egoja selira ba ya Gusii kongwa kero mwalimu monne mbia mono sana neji coach neji trainer asogo twanjira gojaga namba ibere igongwa kera omwesimiwe itoga olibu anjete sport mono nko motebina as much as Cardinal number 1 is academic etutagete ebe the home of sports. Timu yenko yeko soria seligi ya Nyanza Regional League timu ya AMAYIA FC nigegendrete na maegeria bo CHINSA mocha nya ore ground sa serit koli ankyo chakira CHINSA isano na ibere
baranyare kwa bakwarigane kwa segetigia nyakenamo asbara bakogene kwa mone timu ya Getari FC Dennis Ayusa omoroke mane we timu ya Mayaka FC ngene kiribura no nyiti timu chionsi ibere chibwate chipoint chirenga na 4 chipoint 14 babe komo kiasi ya osori yange kona kibuna amachibu amaya babere bakurikia soma ko bwechiri bibere 24 banyagendereri CHINSA mochiri cha Nyamira. Samare tangor Dennis Ayusa inje head coach ya Mayaka FC. Wiki ya tanto abade timu ekorokunga Orabu Sounders. Lakini bona tianya arwikagaiga igotwa iwe wokofa ya 2 goals. Mata bonje timu jingenji bato bole muruchi boko ganda isiko wake mepira. Ikabona gotwa nyaro bubwechi golibere neji point 3. Asenga ncho mwako buno chaka to abere to perform very well. Bono ndo bato mupira chuma mosi asege tiki agetari wa karenya kenemo. Kerega go chiari masosa miruka moino. So you asa mazoezi ntwe bangete no rigeri ma ya bachisaji go baichire tore well motivated to the kwe banga mopiro tunya ko batokobwa kagere position tole na botore ikili ko ba promoted to division 2 so you bono go to kurwani mono ende tunya ko nyara chi point echu getari go to bwa the chi point 14 20 go tore na mbe mo lakini bono go to bwete chigori go bone ringa to iso kwa ndo to babu go to ko begoro yabo ngwana tororo sana tokoro mukini ya kunyora chi point echu kagere mupira bakocha mazoezi bwe bange jino rigeri gonda mazoezi nge bangete ngondinde no bole munga inkogenda gari pakanyore chi point zire chindongi kongo teba ngambu ya mono Ndizi TV asoko chako to tara segeti Kenya ore ane ndoko bakaribishe kare muragani anytime. Timu ya Gusii FC iriase ligi ya National Super League wiki ye nigo banyara kwa bagotware gosoria kebusani amone timu ya Bomachoge Barabu FC gosoria se ligi ya FKF Division 2 na se gosoria kebusani asegeti ya Kadodo Tunga Mosocho. Gusii FC niwe yanyorero bwechigori bera sivosa ase Evans Boaz captain ye timu ya Bomachoge Barabu FC anakiboneke meno kiengenjo se timu yuko nene se gosoria cha ligi amone bimenano via egekombe ya Mozart Bet Cup. Kwa majina naitwa Evans Boaz, captain wa Machoge. Nimekuja hapa game ya kirafiki against Gusii FC. Imekuwa game tamu, imekuwa game poa. Imekuwa exposure poa. At least tumerun juu wako ligi, wako juu yetu. Tumerun na kama tumerun mazuri tunayatumia kwa matches zetu zimebaki second leg na Mozart Cup. Tunaenda kucheza. Hata kama imekuwa nikemtamu tumebambika kucheza na wao. Majamaa wazuri wanalitupali kutupa friend. Tumeshukuru sana. Tumeshukuru management yetu pia kwa kutualao tumefika. Na ya Gusii pia tumeshukuru kwa kutupea nafasi tucheze na wao. Mimi ni captain wa Gusii. Leo tumekuwa na game poa, imekuwa friendly poa. Tumekuwa tukicheza na against Bomachoge. Imekuwa team poa. Wamecheza game poa na but tulikuwa juu yao tukatoka na ushindi of which mimi na wish all the best kwa game zao. Alafu hii friendly ilikuwa tucheze tuangalie vile tutacheza. Chingakie chiecho Dennis Okangi omoroke omane bwe timu ya Gusii FC rebra nonye timu ya ete chagetu bya sense mentangani ya mamerani a National Super League bagane tebuna amaigire batwalira bwangoiga nanyareko bagakoba koja ritkuria Jumatatu engakie timu ya Gusii FC era gosoria mona Kisumu All Stars egosori ye ligi ya National Super League. Mimi ni coach wa Gusii FC. Tuna friend leo ya kuangalia vijana wako because our last game tuliwawai tukalose. Tunataka at least friendly yenye tunaweza chigech atujue how tunaweza approach hiyo game next. Friendly imekuwa poa. Kwa nimesema ilikuwa ni friendly ya kuangalia new players mostly wenye tumerecruit this hii window. Kwa hii friendly ilikuwa ya maana sana kwetu. Ndio tuangalie wachezaji wale wako. Tuone ni wangapi tunaweza commit. So tusaidie kwa hizo game zimebaki za second leg. So na kuhusu game ya away tulienda Mombasa tulicheza poa. Game ilikuwa poa lakini naweza sema officiating pia ndio haikuwa poa, si ati ni game timu yetu ilikuwa chini, tulikuwa juu, officiating ndio ilitumiza kwa hiyo game ya away ya Gusii Stars. So kwa preparation now we are preparing game ya next over the weekend against Kisumu All Stars, game yetu ya mwisho ya first leg, so that ndio tuangalie game ya second leg. So kulingana na vile tumecheza leo, preparation imekuwa poa.
Ukiangalia vile watu wamejituma, game leo tumeshinda 2-0. So naona vijana wako ready kwa hiyo game ya next year Kisumu All Stars on Monday. We like first leg hatujakuwa na run poa, but tumekuja tuka recruit of which side kuna team poa. Samuel Tangoro Walter Omwenga, secretary wa KFC. Ase Shabana Samuel God no myo lenge, lakini karawale ta Pamso time ya Sakonyara. Orusire timu first game abuete, second game wakalus, third game orure draw. Anendo bata matumaini na era uchimotu. Tuma da uchimotu gaiga, game ya Taska. Kwango ngoto ale wini itokolije. Ne ko jo what experience. Anendo matega sia korata limbe nengia. Shabana mbasa ni te bachesaji abayimba droba bachesaji bakamenda bachesaji bande. So ege ndyo kabara akora se kwende abano oko train ama kubuna ba train ama ngubata na baramagoro. Anendo ne na hope na barabwe. Shabana ne timu ya ito ya Gusii. Ande tu abere to cheza na ndo na baraba go tomenta go to abal experience. So amasoesi abo tali mabe. Asaba ni kama okubwata na magoro. Shabana nguru irrigation ingwe kere no top 5 gai go so top 10. Ko yoni gare Walter Mwenga umurikyo manena se timu ya Mayaka FC andako usange birengeri viaye goro ya manchori ya bugango igabeira se timu ya Shabana FC mwana nse moyaba gosori abageni abayiya bange basoira se timu na bange babo gosoka ise wara se timu abaso Amarita ngoro ko kibo motali koruli goma Kisii and Nyamira iko tobwate timu ya banyaruka bagocheza umupira KFF Division 1 ne timu ito ya abaisika ikorokoro Nyamira Lowlands. Nyamira Lowlands ne timu ya abaisika ne yare ntangani ya soire KFF gocheza umupira wa banyaruka. Bo ige timu ige igotola omono ko bokonya banyaruka aba abange go bari batabwati abayigoli abange go bari bakuru michite nyarete twakonyira abandi kuna tugukwa naiga ndubwate contract na kiti babasoma gusa bari bakore form 4 na bari batali bari high school twarosire mukataba na ali yabe secondary no bakogenda basoma free paka bakora form 4 kuna tugukwa naiga ndatumitumuise ko yo mo pretain achigo cheso mupira ororo na omutinyo gatatu nkoira abaiseke batatu police bullets karwa chiro kuri ko bosigari ko muna ko bachesero umupira igo twabakonyire so go tugusaba abantu bali bakobwata omoyo bo konya abana abanyaruka bato join ndubwata umuchango mutinyo umuchango tarehe 11 Jumapili gocha alafu moto bwata sibikosi go bakogenda baje guchesa umupira na akuru bagenda bogere bagenda girigiri igakobe garamene ne sana kogenda se abuna bwata ni korwa se timu ya Lowland Stars FC korwa CHINSA mocheri chiari goma bakosoria se ligi ya basupati ya FKF Division 1 andake abwato mochango litukuria Jumapili CHINSA mocheri kwenenda kabachibechi kosoria nababwatani ko bakonya irinde babakonya ndakase mechando yeni babwate ko ba chinga kichintwereru choko kosoria se ligi ya FKF Division 1 umachoborgere na mange na kwa ndikorwa se message seconda sengincho yebiro digandake toikira wa sengo ya garia bene ryokumari nendake VINCENT ONYANCHA matuka mange tararo kana kolenderero iga nayo livalia bene ryoko banere nimete matuka skirisa tibatika yachiete ajate vinka yachiete nandake benge biviaye amana ndererete andake koruchi sebo andake ngora andake esavali entambe ko studio B ochense ya studio A matuka mangi sana achiri watu walinga sabana yechi gosori ande tupira ndire naende like kai abanda ko liga wachiete nonde kani kai konyori nondo umwakoli ondo umwakoyeta umwakoyeta nona alenga Gusii okay naende bona rende officially okay atanda wadana the broad go sa timna dingo yero kulika igara gende tari mangana ala koyoro sirire korina ndo tokire ituna Ndizi TV noko mwarigani na nduna abateteri baito byamana nande soko mwarigani welcome back asante sana tozira naende
Ndiko sira. Andake ndimetena mangi kwa bwate korwa nsemo ya amangana AMAYIA. Kondere ganto bwate umuyeganda ke bwo korwa ngora. Gochianda keso yo kabere principal school ya Kisii National Polytechnic. Korenda ndake se abana siasa vale. Siasa ya nyakobora. Antoro kumusana nandake wechi nkwana kati ya umo governor Paul Simbarati, mwaziri wechi seminar ndake umo commissioner umo yanyero chire. Otebire umulembe na amagendero na byata takorese Kisii. Lakini arati umo tebya agende so wakeri chukura amagwira no gojaga. Tipa nyandake yakora semerio boraria karakora mangana kuna ya tima yangi kerio rate bandake se ebikore bya bwangu gabya beire senjo torera matanga ndake atata manene e wiki ye isabara iba beire na nkwana nchira bangiya tima nyandake ngenchukie gwatese umugusi mona Kisii County andake igentukia machiko taribera litindi na matanga kwa kantu kulia rero anase okomwenia uyo kabiru mwalimu mane ase Kisii National Polytechnic mugavana nakwa na manganaria machogo nakwa na yaye ikobono ugotegwa no wechi nkwane nchira tibichangi ya somo Gusii rati ya gotebera na chero no mugavana we county ko ikai wesiko yaye otayi machogo wae nkwa butchukura murayibwensa korra mabira ko ekirogo igo chigo sori chichokurutira na mangana anasa matanga andake nchikoreta bichangi ya somo Gusii nengana so bwengwanto kuligiru mono nabarai tumanyina inki kegendrete machogo natari oteba na amagombo kurwa sumura ibwense aradi ote noteba amagombo kurwa sumura ibwe kema kyo demrero moro dinga yani ekorokana kiru muntu ngotemare kwegerera ensemo yae siasa no ichikura tuagete siasa bado nchiraera siasa nchigendrete kunda ni matara korwa nsemo yo mwana inchi andake arena marata itakurigereria na andake omolembe no kuibona kwa baresengana yechinkwana nage ngokonyera senjo ntora ndake umugavana Paul Simbarati batebandake ndo agwenderete tutu arandake ensemeri yo bogokonyo gwetero kubwatira ndake ensemeri ya UK e project yarenge ocha kobe county ya Kisii ange chibilioni chimisano ene nuse trillion kurendake gwetero kusana kwa kisiasa aiganali chigakea kuruchi siringi chibilioni chimisano kuika bilioni ya miyemo na merongevere kwa no mugavana Paul Simbarati igo guteko musanuko kwente biru national bicha se county vitali gocha bitaika kiturakore ebwato mochanda gako maite onyore kero dio murai bwense arenge nsemo ya cardinal tunga musocho osoro gate betega nonyo bwa matemburi buya kararagira none ngombeye karanyeberera kwa mabere karokonyera amabere arende no chakonye bwatoka kwararagire oni gato sikorege bintombire bitaro the national government kuna chibese chikana chwa koru enuse trillion 500 billion weka 120 chibese nachira bune chinyinge asenge nchiyo kunsana ko ngenda serikali ya county ya Kisii igo nerebia umugavana umadane na bwata agatebana kende gyonse ngeba nate nene hagopi taliko kora kende gyonse ngari nate nene serikali na uburaibwa ibuna tagete bobe weka bobe igo lero kunsana ko kwagendera koba kurwa sabara yabe county ya Kisii ebe no soro ebe no mugavana ebe ndonya abara yabonse kumusana getengo roko gendrete pakate bana nkoligi bale ngoroche mu waziri Vincent amangana tari bona chaka akalikali uko kubarigania umubungo sato mugrang sono soro umugavana nabara igeti bechi kanisa umugavana setibi yamaga tebana erata goikirana gekarekyo asekerenga buna valia bakomusegeta usoro kunyara kore tiburabura so mugavana na ubarangiri gikaro rero korengana naria kwana gekaro mato muwaziri azekene urangirite gikarekyo usoro nachite gavana tekiraniti gavana katata gwikirana singi jori bakarangiri gikaro mbali bakomuruanie segyo mugavana iko which means asese muyo mugavana umuwaziri azekere machogu na hara chisegi chirichigendrete asakali ya county ya Kisii Nama teneri boli riko sana ndake korende screen ni basi piviko kore kanandake akoro semo mu governor kada kore ndake mu shimiwa Silvana Sosoro no mu jombo mochore wetera UDA akabe chief whip ndake se bunge omo waziri Ezekiel Machogu nonye karumo waziri wense ya Kenya achore wetera serikali ya Kenya kwanza iwato wa matebwange no mu no jumbe Silvana Sosoro ganake ekerese gia bere ya kisiasa muntu andake na kongwa ndake no muntu kisiasa abenero kuba kwani unless umuntu aru isiko wetere kanisa wetera abageli ba mangana abagaka
basa begati chisemo chonsi ibere chierere richiburitoke mwa tukwikira boni ganto tukere tukutwara maburi ni ngoro monogeri bu Gusii harati agatebenga kieme no monogeri mugabo ni county ya Nyamira kamukani aturi mugabo monogeri mu Gusii kaburi kayacha retu abandi bagatena machogo bonere tubwata sebono ongabu no monogeri korengana na bango bagukwana bono kumusano kongororo ngakiemo mbale goteba Fred Matiang'i yiringo mwazirio asenga semerio burendi boime kakiemo batete nero no monogeri igama tukomake akaera bono amangana yogo choro monogeri nga yago chakorekanira ngiumbukie kegotena rero kiarario nero monogeri kwa kiombe kama kurukali mwanya kitingereza chikanso ngia ateba ire chimbuli gali manga igoro irinde bangwa nse asoko zonzora bakora amangana ayo nsanya korekana muchando kiora se county ya Kisii andake nenyarekane arate nseme ya ina roche nigo agendrete ogikirwa na gusigikirwa mono naba meriba yabage siasa awandake baligetikirwa kyobo governor andake osoro ekerago sonia samangana asiasa imeye county ya Kisii na maene no momenyibe county ya Kisii akurwanda kosena bwatekera ngikoro kyobo governor andake okero omwaziri obochisemi ezekiro bakimachogo akurangiri babera abaisaranse noboke no bwama to buyaga ndrete koreta gose eganga yababera aba na batataba ne ria serikali ya county ya Kisii nema tena mabuli no yayo kwebuli na mabuli tanyo le dichibwa sevoniga na mbuyaga ne tie bikale binge konda ndake insieta geka ese byonsi ipi ikyo mwananchi abwenta akole ase byonsi ipi ganteke no mwananchi tuanza kutumika na mwanasiasa ndo wenzi aso to tumika na mwanasiasa ndo wenzi ndake yare nkwana ndake amaoni avene Vincent Onyancha ande mo Steven atariege taseni kia Ndizi TV korenda asa yonsi ipi nyora buna moto rachisemo chiri cha Facebook wetera Ndizi TV News Digital chinsemo cha YouTube wetera Ndizi TV News website www.ndizitv.net SMS line yaito nere igorabo nandake uliona kibuna chivicha na muri kwa nyorere kiboikano amanyikaine buna Petra Mokeira na inche korwa sense mwechi wasori niko amanyikaine buna Ndemo Steven sengencha kwani ronsi tigante bana bya muno murigereria on Ndizi TV asawa chara gotengere mesi amangana mayali tukiriga liyejuma sabato ya chakira semwensi twarubulgiro byane merobeli yonsi ime Ndizi TV gatsen nambe yamo ime na isiko yorugongo rwa gusitumura nenga kienda semesa yamangana maya ndoke the news master Vincent Onyancha.